خوشک و براین هجا دما و خوش وی جاری ازی لسر مجاره کیولو وکی برینه کی رش از وی دنرخینم و از باورم هر کرد پروره کی هر نویسکارک جودکارک کارکرک خواندوانک چه به کردک دلی وید یان دمجی وید یان ده هستی وید کردایتی مروایتی اخلاق دلوه دبی وی مجاره هانی وکی برینه کی رش بنرخینه هم جعالیه سیاسی هم جعالیه اخلاقی او برینجی تیکیلین پارتیین کرد به رژیم سردست رژیم داگرکرین کردستانی کو مافی کردا بن پیدکن مافی کردا ناس ناکن تاوانو کم کجیال هم بری کردا پیکتینن اف تیکیلی حیا چه درجه حیا کیجان راده کیجان آسته قزنجین نتوایی جبو کردا پیک آنی نه قزنجین پارتیتی نه قزنجین کسایتی قزنجین نتوایی سوده و دسکفتی نتوایی جبو کردا پیک آنین هر کس هی یعنی دبکو هناك کس هبن وان مثلا هانه وی برینه هانه جیر بهانه یا ببینن جعالیه سیاسی و جعالیه روش و شرط و مرجن روشلاتا ناوی شرط و مرجن کردا دکارن جیره کو اف نه تیکلین دوستانی بون اف تیکلین تکتیکی بون دم کرد بون ببرن و کرد وکی حمو کسی سیاست یدکرن پولیتیکا یدکرن افت شکی نورمال ده در پولیتیکا یده لی بیشتی افت دم در باز ده به مرد بینه کو افت تیکلیه هانه تیکلیه استراتیجی بون يعني حتى نها جلال طالباني پسني بريكوف بچ رحمتي رحمه خود إليه پسني حافظه سددا پسني وي بشيوه كي دداكو پسني باوي خولو ناده پسني خزول خولو ناده پسني ملا مصطفى برزاني بفيرنگي هاني بشيوه هاني ناده اف جي چته دیمک تیکیلین یکی تینشتمان به رژیم بشار اسد نه تیکیلین ولو تکتیکی بون کو یکی تینشتمان فایده جوان ناکوکین دنابرا بحث عراقی و بحث سوری فایده بکنه مثلا جولو کورتره قربانیین یکم ایوان تیکیلین هن کرد و دوزا کرد سوری بو افتش تجربه اپکیجی پیدا دبه افتش حیاقوناغ کی پارتی دموکراتی پارتی دموکراتی کردستانی عراقی او جی پیدا دبه تیکلیه وان هر سه پارتیین سرکه برژیما سوری رو برژیما ایرانی و برژیما ترکیه رو و برژیما صدام حسین جی یعنی رئا بری رژیما عراقی بری جی مجارا کو مد ویدیو بری ویده بحث کربو کو اصل سر راوستم مجانا كيولو تايبتو حتى نها سرقرتي ماي اوجي كشتنا سروكي بارتيا ديمقراطا كردستان ايراني دكتور عبد الرحمن قاسم له كل فيينا 1980 نها هات كشتن بری از درباسی ویم جارا هانی بیم فرمان سیونه کی بچوچی که از خواستم سر راست بکم ویدیو بری ویده ویدیو در باس بوید من بحثا چونا خویا قندیلی کربو اف چونا ما 10,070 بو نه 9,070 بو 10,070 بو وکی فرماسیونه کی بچوچی که خواستم مولو سر راست بکم باشه عبد الرحمن قاسم لو وكي كسايتي كي سياسة مدار تيكوشر روشنبير مرج كي جن آليا بنرخينة افتش دي كسايتيا عبد الرحمن قاسم لو بيدا دبه عبد الرحمن قاسم لو رولكي وي اريني هبو ده گفتگوين ده نابرا يكيتين اجتماعو و رژیم صدام حسین
سالا 1982 اب مثلا اب مجار سروکی یکیتین اجتماع بحثاوید که ده بیر آنین خودک و صلاح رشید پیر به جلال طالبانی رو کربو بحثاوان وی مجاره هانی دکه کو يعني حولدان جالية حكومة عراقي بو و دنابرا يكتين اجتماع وحكومة عراقي عبد الرحمن قاسم لوبو نامه جلال طالباني رشاندو بو خيادك لغوري كوما بيرانين جلال طالباني خوند خيادك ولو اولو حسكرين يا ريهابالتي يانجي ريزگرتن ولو بخورتي دنابرا جلال طالباني ودنابرا عبد الرحمن قاسم لو قصة تنبو چما از في انجام هاني چما از في نرينا هاني دبيجم جبركو د خلقا داوي د حفيوين ده روجنامه وان خوياي او جبري اندامه يكشين اجتماع بو صلاح رشید پرس دکش یعنی ناوی هنک کساجر دبیجد بین نرینا تا درباری وان کسی هانی چبو بحثا حافظه صدقه و قذافی دکه ملا مصطفى برزانی عزیز محمد و بحثا قاسم لوجی دکه جلال طالبانی دبی زلامك بو تشتيوي ارينيجي هنا تشتيوي نهينيجي هنا زلامك بو يعني ند وبعربي يعني نظام بصوراني تشير بيجن بياو يعني قياكي بو تشتيوي اريني بچار گوتن چار پنج گوتنا درباري عبد الرحمن قاسم لو داخفه لي درباري كسي دند قلق آخفي يعني جه برسي يعني عبد الرحمن قاسم لو عمري خدا في دوزا هاني هات كشتن شهيدكي كرداي شهيدكي بو دوزا كرج بو ما في قلي خوش بو ما في كردا يعني خوينا خدا جلال طالباني بيتر خوينا خدا وعبد الرحمن قاسم لو زحمتيه قاسم لو كديتي ايش قاسم لو كديتي جي جلال طالباني بيتر عاد دو زانبون جالي آستا زانبون و سياسته شي و خوندنه جي عبد الرحمن قاسم لو جي طالباني جي اسبابرم يعني اگر هنا كبنج مرسر راس بكن جي طالباني جي هاتي تربو اللي بفان چار گوتنين ولو هندق دد بيجي وي شروفه دك وي دد الناس كرن نارينا طالباني درباري عبد الرحمن قاسم لو كو زلامك بو تشتوي اريني هذا تشتوي نهيني يعرف اف نريم لسر حمو كسي تبك بيكانين اللي تشتكي ولو تايبت مندي تشتكي ولو بالكيش تشتكي شهيدكي كرد يعني طالباني دوان چار پنج گوتني هانه ده ناس کرنا خوش عبد الرحمن قاسم لو داد يار کرن اف جي بالكيش هي دو ده هفوينا بجلال طالباني هاتي کرن عبد الرحمن قاسم لو كشتناوي شهيد بوناوي ناي بحث ناكه طالباني بحثا كشنا صادق شرف كنديدك د خلقا بينجو بينجاده بحث كل برلين تشوا رژیم ایرانی صادق شرف کندی و دبیج وندا کرنکی مزن بو زیانکی مزن بو شهیدکی کرد بناف دک وی بناف دك وك شهيد لي عبد الرحمن قاسم لو ينافناك الشهيد يعني ما في تيد النديت يعني ما قالك خلق دي تنتيد بحثا عبد الرحمن قاسم لو دك اللي بحثا بويرا كشتناوي وبحثا شهادتاوي براستي يعني ما متيد النديت يعني افجي مجارا برسية شما تبحثا كشتنا قاسم لو ناكر يعني بو نبو يركي هندك بو بالتايبات يكيتين اجتماع وجلال طالباني تيكليه وين في مسألة هاني أبو تيكليه شوا أبو بيشتي شرع عراق وإيراني ده حشتي وحشتاد بداوي بو ريجيما صدام حسين بري خدا وكردا
هەموو کەس دەزانن کۆنکوژیە حەلەبچێ ئەنفال دەست پێکردن بە بەهانەیە و کورد ئالیکاریە ئیرانێ کردن دوی شەڕێ هانێدە ڕێژیمە ئیرانیژی بەرێ خۆدا کووردا خواستم کو دیالۆگێ veke عەبدولرحمان قاسملۆژی قبول کرد پارتی دموکراتی کوردستانی ئیرانجی قبول کرد بۆ چاغێ تەوگەرا سیاسیا کوردی عێراقیژی کوردی ئیرانی ببۆرن لاواز بوو خواست چارەسەریک ژێ مەسەلە هانێر ببێ ئەف هەپەیوین دەستپێکێ لە بارەگەهی یەکیتی نیشتمان لە هەرێما قەندیلێ نێزی هەرێما قەندیلێ کو یەکیتی نیشتمان لەوێ دەرێ بجێ بوو ئەس بەحسا ساڵێ حەشتی و حەشتێکم و پشترە جارێک دۆسسێ نەدی هەشتە ئەنجامێ مەکتەب سیاسیە پارتی دموکراتی کوردستانی ئیران ئیدی خۆشبێ مەسەلەهانێ دشۆ دسەکرینە وش قاسملۆژی دخوازە کو ئەف مەسەلە بسەکنە قاسملۆ ئەسرار دەکرد سەروان هەفدیتنێ هانێ و بتناخوا نە بتەناخوا ینی بتەناخوا بێ مەکتەبا سیاسی پارتی دموکراتی کوردستان ئیران دەچیت کە بە دیالۆگە لێهای تاالبانیژێ هەیە وهای فادر ڕەسوول ئەوژی ئاکادەمیسیەنێکی کورد کو گرێدای پرۆفسۆر ژمالباتە پرۆفسۆر عەزیزی مستەفا ڕەسوول برازی وی پسمامی وی تشتێکی ولەوە ینی گوێ ماڵباتەیە ئەوژی دکەون ناوا وان حەولدانێ هانێ و لڤە نا هەفدیتن چێ دەبێت مەبەستا ئیرانێ ژێ چ بوو کا گەلۆ خۆستەکن کێم بە عەبدولرحمان قاسملۆ بدن ناسکردن وی بکوژن خۆستەک قویایە یعنی ئەگەر قبول نەکە وی بکوژن تشتێکی ولە دوێ چەرچەڤەیە هانێدا هەبوو و هات کوشتن عەبدولرحمان قاسملۆ شێوەیەکی قڕێژ سەر و پەلا خۆیان فیسبووکێکی دو بەحس کرد گەلۆ یەکیتی نیشتمان داخوایانیە شەرمەزارکردنێ دوکوشتنا عەبدولرحمان قاسملۆ دەربارەی کوشتنا عەبدولرحمان قاسملۆ دەرخست دە حەشتێ و نەهادە ئەزگەریان بپرس کرد ژمالباتە فادر ڕەسوول ji hinek yanî min hinek pirskirin nebdî dîrekt malbata fadr Resul dirêya hinek kesên din de min pirskirin û hinek nêzîkî yekîtî niştiman min pirskirin bersiv ji min hat ku na yekîtî niştiman tu daxuyaniyên resmî şermezarkirina kuştina Qasimlo li gorî encama gihaşt me tu nebû yekîtî niştiman dikare ji vê informasyona hanê sererast bike û daxuyaniya şermezarkirina rejîma Îranê derbarê kuştina Qasimlo di heştê û nehaliviya nade helwest û şermezarkirin û rexnekirin û rezîl û riswakirina rejîma Îranê di wê daxuyaniyê de berê yekîtî niştiman eşkere bike bêje ev tişt hevayê me helwest da derbarê vê wekî partî wekî rêxistin serokekî Kurda hatî kuştin ne tiştekî henekî yanî ne mirovekî Kurd were kuştin mere şermezar dikir serokekî Kurd hatî kuştin û serokekî Kurd ku xwe nêzîkî yekîtî niştiman didît yanî li alî bîr û bûçûn helwesta wî jî helwestekî wî nehênî li hemberî Partî Demokratîk Kurdistanê Iraq jî hebû yanî divê xalê de Qasimlo û Celal Talbanî digihaştin hevdû ka helwesta Talbanî û yekîtî niştiman wê çaxê derbarê kuştina Qasimlo çi bû divê yekîtî niştiman wê çaxê eşkere bike jê zêdetir li gorî agahiyên kî gihaştin me wê çaxê Celal Talbanî li Îranê bû di kuştina Abdurrahman Qasimlo de Celal Talbanî li Tehranê bû yani ev jî cihê palkişî ti çetkil wê derê wekî min ji wergotî behsa şerefkendî dike bûyera kuştina şerefkendî dike lê dibêjim û wî hişyar kir min ji wî re got ku xwe biparêze nizanim çi bi min nekir û şehîd ket û piçek bes nîvî dide şehîdekî Kurdayî û nizanim çi ziyanekî mezin bû û dibê me daxuyanî derxist Talbanî dibêjim me daxuyanî derxist û me şermezar kir di kuştina Sadiq Şerefkendî ku ew jî serokê Partî Demokratîk Kurdistanê Îranê piştî Abdurrahman Qasimlo hat
طالبانی ده هپوین خود بحث دکه بحث اوی مثلا هنید که بله بحث قاسم لو ناک به داخویانی در خصن در نخصن بحث اوی ناک براستی اف مجار هیجای رونی کرنیه از بحث بکم یعنی که نها مجار عبدالرحمن قاسم لو بيره كيولو مزن كرد رخنا دكن كرد بيجن حكومتا نمسا چما حتى نها اف دوسيا بشارتي قلتي وتيكلين بإيراني وبرجوانديان اقونومي باشو كرد جبو في مسالاني حتى هاني چكرنا جبو روني كرنا بيره كشتنا عبدالرحمن قاسم لو يعني سياسة مدى ليكولينارين كورد نيفيسكارين كورد این سر بخواه برا دو ویم جراهان دانو کولانه یا افنا سروکه کی کردا هات کشتن حقوا سبیدنگی جناوا یعنی جنمسا جواکا ناونتوی جکیتیا اروپا سر ویم جراهانه لیکولینرین کردا چمانا چن ناکن نویسکارین کرد چمانا کن بهمن قبادی چمانا چه فیلم کی دوکومنتری سر چناکه برد فیلم سینمای دريش كبراسي هيجا يعني مجارة كشتنا عبد الرحمن قاسم لو كسايتي عبد الرحمن قاسم لو هيجا فيلم كي سينمائي دريج وحتى السر أسطى الرومان هيجا كبه مجارة رومانكي كما كردين روجلاتي كردستاني زنجينين روجلاتي كردستاني كل أوروبا نها بري خندان في مجارة هاني وروني نكرنا ولو ترسك هيج مسألة ترسا راستيه كو اگر راستيه ببینن دبي هلوستا بكن جناز بكن ناف دك حوانات جناز بكن رولا يكيتين اجتماع دبي مسألة هاني ده يا رولا جلال طالباني دبي مسألة هاني ده عيد دبي هلوست بدن يعني ويشبكنا وجروبين كردستانا إيراني بارتي ديمقراطي كردستاني إيران هردو آلي هردو باس ايكل كويسن جاك لور دمينن ايكو دبن هريما يكيتين اجتماع دمينن دبي هلوستا كي بدن نكو سروكي خو بفروشن برجوانديين كشتنا سروكي خو يعني سروكي خو عبد الرحمن قاسم لو كن قرباني تيكليين خو بيكيتين اجتماع يعني از برصاص دبيجم از ناتي هام دكن از نا يكيتين اجتماع توان باردكم في مسألة اف مسألة هاني جريك ورك خولان وخطي صورد في مسألة هاني دتنبه كس نبيج مثلا نا ويشاوا يكيتين اجتماع نزيكي في مسألة هاني يكيتين اجتماع بري چند روجا گرتي يكي سياسي مصطفى سليمي تسليمي إيراني كر ناخد خوازم خوشي بشور نهاتي كردستاني نزانم چه يعني ويكيتين اجتماع بيجي راست هاتي كردستاني حكومتها هريما كردستاني بالتوائي توان باره يعني لاهور شيخ جنگي في مسألة هاني كربه للاهور شيخ جنگي ويكيتين اجتماع دندري في حكومته دي برپرسیاریه کاک مسرور برزانی بس برپرسیاریه کاک نیچیروان برزانی کاک مسعود برزانی اف بن وید سلاداریا کردی ده اف جنایت هانی کرن چوات وره هموالاتیه کی کرد حکم اعدام جزندان رفیایی رژیم ایرانی رفیایی جیولا کت تعالی کاریا وینک عالی کاریا وینک لیوی تسلیمی ایرانی نکه یکی تین اجتماع ولو کر یکی تین اجتماع کرگو که دا پاسدار ایرانی و حشد الشعبی و نظام چو مالکی و حرس ثوری يعني نامين سباسيش بو يكتين اجتماع درخستن يعني وي مرة ديرو كافي رخصنا هاني بو اوبجكتيف دوري عاطفة وكرد وفي كردن ونظام تشو اف مسألة هان دبي دوري قرا لقرينا للراستية دبي برو بمنطق بعاج ببلقة بمجي نزيكي بمسألة هاني بنب عاطفة اف راسي هجاي ليكولينية جرك سينما وانين كرد يعني رومان نفيسين كرد يعني روجنامه وان ليكولينر بري خو بدن في مجاره هاني دنيا دخواز في مجاره هاني بقري ون فكري بهيلن ون ريل في مسألة هاني وبكونن اف بوير چوات شيبو يعني نها ايمه وقتيكو ما نوچه یعنی پیاما تسلیم کرنا مصطفى سلیمی بهیست براستی بری کو از بیجم کا کی ولو کریه یکی تین اجتماعی یا نه ولو دندری مد پرسک چیبو کو هرن
لكوجاري عبد الرحمن قاسم لو بقارن ليه بقارن كي بنجه جير آماده كر كي تبليغ بو هرن لكوجاري صادق شرف كندي كي تبليغ مجارة هاني وحزب الله وعماد مغنية ونزانم شو يعني ليه بقارن وني الناس بكن تشاوا فيتا كوشري بيقناه مصطفى سليمي بشويكي قريش هات تسليم كرن رژیم ایرانی و شێوەیەکی قڕێژتر هات محکەمە کرد و هات ئەعدام کرد. یعنی باشە نەها گەلۆ یەکیتی نیشتمان پڕ بە حەوجەتی ئیرانێ یعنی هینە ساڵێ هەفتێ و پێنج و ساڵێ حەشتێ و فەقیر و کەسێکتنە لێ خۆی دەرکەوە و کەسێکتنە سیلاح بدێ چەکا بدێ پەرا بدێ نەولۆیە بمليار الجمانة سلاحشي لجمان هي نا يعني باشا أنا يكيتين اجتمان مصطفى سليمي تسليمي إيراني نكرانا ما إيران وإيريشي سليمانية بكرانا وإيريشي سليمانية بكرانا و لاهور ونزانم كي وأب مالباتا طالباني كو إيدي یەکیتی نیشتمان خستن بندستێ خۆ قاش و پارتیەکی چەپگرن سۆسیال دەموکراتن لایکن حەنەکێ خۆ ماڵباتە بەرزانی دیکردن حەنەکێ خۆ قەرف و حەنەکێ خۆ بە پارتی دەموکراتی کوردستانی عێراق دەکرد پارتیەکی عەشیرتی و ماڵباتی ئینجا بچن ئاشخۆر بنەرن پارتی دەموکراتی کوردستانی عێراق تجاریش خۆر نەگوتی وەڵا از نظام از لایکم و از سوسیالیستم و از مارکسیستم و نظام چوده روشاوی ناس کریه اف ادعای مزن نکریه کو ببین ناکوک ده ادعای خور نهایه کتین اجتماع دوی و روشاخانه دیه باشه پارتی دموکرات موی پرساهانه کرجی براسیز لیگریم پارتی دموکرات ده حشتی و نهاده داخویانی درخست پارتی دموکراتی کوردستانی عێراق سەرۆکاتیە مەسعود بەرزانی دەربارەی کوشتنا عەبدوڕەحمان قاسملۆ چ گوت ڕەخنە لە ئیرانێ کرد داخویانی دەرخست تا ئاگاهی نەگەهاشت بڕاستی ناسکریە تێکیلیە پارتی دموکراتی کوردستانی عێراق بە ڕێژیما ئیرانێ ناسکریە چ هەلوەست چ ڕۆلێکی ڕەش لیست بە ڕێژیما ئیرانێرە نەتەنێ لە ساڵێ دەستپێکە حەشتەیی لێ ساڵێ شێستیشی دە یعنی ساڵێ 64 65 66 حتا یعنی ئەو سلێمان مەعینی وەختی هات کوشتن وی کوشتن وی تەسلیمی ئیرانێ کردن و ئیرانێ گەودە سلێمان مەعینی لە باژارە بە عەرەبێکی گرێدان و لە باژارە گەڕاندنش بۆ کوردی ئیرانێ چاوێ وان بشکینن پشتەوان بشکینن وان بترسینن ما ڕۆلا کێ تێدەبوو ڕۆلا پارتی دەموکراتی کوردستانی عێراق تێدەبوو کی بووێ چاغێ بڕێز ڕەحمەتیە مەلە مستەفا بەرزانی بوو باشە مەرە وێ ڕەوشاهانێ گەلێک بەهانە نایەکێتی نیشتمان چاوە بەهانایەش خۆرد بینە پارتی دەموکراتی بەهانایەش خۆرد بین لێ تەولی فێ مەسەلا هانێ سەرۆکێکی کورد تو چ قەیسە ناکۆکی دنابەرە پارتی دموکرات و قاسملۆ هەبە چ قەیسە ناکۆکی هەبە لێ وەختی وەرە کوشتن یعنی مژارێکی دنە چیرۆکێکی دنە دنابەرە پێکەکێ و پارتی دموکرات چ قەیسە شەرچێ بوو چ قەیسە خوێنرژیە ما بۆقاسی کوشتیên دنابەرە پارتی دموکرات و پێکەکێ چێ بوو کوشتی دنابەرە پارتی دموکراتی کوردستانی ئیران و پارتی دموکراتی کوردستانی عێراق دەچێ بوو چی نەبووی تەبلی وە لە وەختەی ئۆجەلان هات گرتن نەهات کوشتن هات گرتن وێ چاغێتێ بیرا هەموو کەسی یەکیتی نیشتمان پارتی دموکرات هەموو کەس ببێ بوو یەرەهانێ هێژیە و ئێشیە سەرۆکێکی کوردە هات ڕەڤاندن هات گرتن ناکۆکین سیاسی مەرەدادینە ئالیکی لێ تشتن کوردیتی هەیە تشتن ئینسانی هەیە تشتن ئەخلاقی هەیە ئەف پرساهانێ ji bo Partî Demokratî Kurdistanê Iraq jî gelo di kuştina Abdurrahman Qasimlû de helwesta wê çi bû li gorî agahiyê me li gorî tiştekî haşt me nebaş bû nebaş bû ew divê bûyera hanê de tu dengê wan derneket tu helwez derneket tu daxuyanî derneket ne tenê wilo heta me bihîst ku
جاركي روجناميا تآخي برايتي نوچەیەکی لەسەر بیرئانینە سالڤەگەرە کوشتنا قاسملۆ داخست. پارتی دەموقرات دجهد ئەم مەسەلە شەرمەزار کرد و یعنی سەرنویسەرێ ڕۆژنامێ bi tundî rex nekir û belkî wî guhart yanî nema tê bîra me ji ber vê nûçeya biçûçik ya ma yanî heya vê derecê mêrek hat kuştin mêrek şehîd ketî yanî Abdurrahman Qasımlû şehîd ketî nûçeyek tê salveger Kurdin salvegera kuştina Qasımlû li darxistin ev informasyon gihaşt me yanî و اوبجكتيف ايش عليكي اوبجكتيف يعني عليكي نا ناكوكيه وي بارتي رهي ونا حوالي بارتي اوبجكتيف تشتكي ولو ابو بارتي جيد تدخل كر نهال لقناه التلفزيوني اكود بن دستي بارتي ده هنا كردستان 24 روداو چند فيلمين دوكومنتر لسر بوير عبدالرحمن قاسم لو هاتي تشيكرن نكارن قالوا نكارن تشتروا له شيء بكن لسر حمود شيء دكن بان نزانم كيجان دنگ بيج وهنرمندي اللبناني برا وان شيء بكن خمناك اللي هناك بير هند بي بوان شيء مجهول بكن افسروكي وان تلفزيوني هاني اگر براستري مدير تلفزيون هاني سروكي تلفزيون هاني دبي بري خبدن في مسألة هاني نا دنگي مدبيزه نا آكو محمد دنگي مدبيزه نور الدين نويسي دنگي مدبيزه اگر براستي مجارا کشتنا سروککی کرد تکوشرکی کرد سیاست مدارکی کرد بشیوهکی قریش جعالی ایران جوان رو گرینگه که برای جمره اشکره بکن چند فیلمین دوکومنتر چند پروگرام چند تشتین در تلویزیون خوده در روداو ده در کردستان 24 ده لسر وی مجاره چه کرنه تنه من ندیتیه برش مربيجن كا يعني تشاشة هواي يه دوس سي چار يه روداوجي يه كردستان 24 جي بريفيجن يعني خلاص ميرك هات كشتن دجمناتي نابرا ود ميرك بشيويكي قريج عبدالرحمن قاسم لو هات شهيد كرن دجمناتي نابرا ود شو ما نبس يعني حتى رجع قيامته وني ناكوكي خو وكينو ودجاتيا خب عبدالرحمن قاسم لو ربكشين حتى داويا دنياي بس وين جي آلي كاربن بهستي كردايتيه بهستي روشنبيريه هستي ميديا وروناك بي كو برا دو راستيه دك برا دو يعني از چاوا ريزگرتن ج روداو يعني بقرم اگر روداو خدوري روداو بيرا كشتنا عبدالرحمن قاسم لو دكه يعني افجي برسيه امورن PKK پارتیا کارکری کردستانه که او ده درباره و مجاره هانه ده مجاره عبدالرحمن قاسم لو چو گود از وگریام روزنامه سرخبون سالا 89 جمها شهيد بوينا عبدالرحمن قاسم لو حتى داويا صالح لحمور روجنامه روبل ازگريام من اديت من نوچه ولو بچوك جي روجنامه PKK بحثات شتي فلسطيني جي ديكر بحثات شتي روجلاتا نافي ديكر ليلفيا واف روجنامه الكل درتك لألمانيا ترخيص هاويل كو ألمانيا والأوروبا دردكت لفيينا معقولة يعني نبهيست كا سروككي كرد ولو هاد كشتن او نوچه نديته ده هنه ده روجنامه ده هناك رخنا لرجيم ايراني وهناك لي بتايبت نوچه كي درباري كشتنا عبدالرحمن قاسم لو ده روجنامه ده من نديد قالوا PKK داخویانی درخست اگر داخویانی هبانجی مهد روجنامه ده بدیتانا بلکی نخستن روجنامه اینها سرکرداتیا PKK و ای راگهاندنا PKK و نیزی کی PKK و مسئله هانه شوپینن
کادرین ای کود ناوا پککی دنه سرکردایتین ای پایه بلند ای ناوا پککی دنه بره بیشن بی مدرخست ده فلان ساری ده از گوتنا ده وی وانجی بلگه بستینم ای کش ناف پککیشی قطبونه نها اوشی دنگی مدبیزن اوجی تماشا دکن اف کسی که نها وی چاقید ناوا پککی ده بون سالا 89 ناوا پککی ده بون گلو داخویانی درخستن شرمزار کرن رژیما ایرانی درباره کشنا عبدالرحمن قاسم لو یا نه اف جی پرسی وقتی و مرو ولو لوی بویرا هانی دنره مره دبینه که نتنی رژیما ایرانی عبدالرحمن قاسم لو کشت امجی وکی کرد هماش بگرن و درکب نویسکار، روشنبیر، سینماوان، روزنامه‌وان، سازی، پارتی هر یک جمع رولکی ما هی دبیدنگیه ده لسر مجارا کشتنا عبدالرحمن قاسم لو امجی شریکی و مجارا هانینه یعنی ج آستکی یعنی جی دراده کی دوی توانا قریش دوی روپلا رش دیرو کا کرداده عزیزان چو قیصر راست نراست ای کو کسی کو دبویرا عبدالرحمن قاسم لو جی ده حاضر بو کنها بیه سروکی حرس ثوری پشتی قاسم سلیمانی هات کشتن یکی دن مناویش بیر کر جهیوی گرتی جنرال نزانم چه او یا د تیما یعنی د ناف کسین کو عبدالرحمن قاسم لو کشتن او جی د ناف دبو او جی د ناوا و تیما هانه دبو و لگوری آگاهی جی چو قیصر راست چو قیصر از نزانم دبی اب مسئله ای مستنیس پر صادقم دبی اب مسئله زلال به کسی که نها سروکی محافظه ای شورشینه پارستوانه یعنی پاسوانه شورشا ایرانی جنرالی که نها سروکی وی دوستانی کوی جلال طالبانی شی هبو او جلال طالبانی دوستی هبون واشی یک اوی دوی زلال به یعنی علاقه اوی دوستانی دنا برا نتنی علاقه قاسم سلیمانی برد قاسم سلیمانیش خواه علاقه اوی یکی تینشتمان و جلال طالبانی ده باش بو و خرد بو وکی حمو کسین عراقی لی اوی کنها قاسم سلیمانی بلکی دستیوی دنا با کشنا قاسم لودو بشیوه کی دیرکت تنبو لی اوی کو پشترهات دیسا تکلیا طالبانی پیر خوش بو هینا نبو بو سرو که پاسوان یعنی پاراستوان شورش ایرانی اف جنرالی کنها اوجی تکلیا ویب جلال طالبانی رو خوش بو گلو چاوا تدستی اخواتی خدستی یکی یعنی خوینا عبدالرحمن قاسم دول سردستی البرد از دیسا دوباره دکم از پرساد لبینم از هول ددم پرساب لبینم ایکو کار به برسوی بده سرسرا سرچافا مالاوی آوا جبو رونی کرناوی بو یراهانه جبو دیرو کا کرد جبو بی یعنی گیان و بیرانینا عبدالرحمن قاسم لو از پرسا دلبینم از برسوان آدم برای یعنی لیتنی ذکرم بیشم وقت گوتی ام همو کس بشیوه کی شیوه حتی حوالی عبدالرحمن قاسم لو شرکاتی آمجی هبشی آمجی ده نخماندنا و بویراهانی و نرونی کرناوی ده هیه رول آمجی تیده هیه هر کس جالی خواه هاوی بده بچکی او بویر ده دیرو کامده رونی بویجبو که امناس بکن چاوا مصطفى سلیمی هات تسلیم کرن و هات کشتن دبی دسپیک ایده امناس بکن کی لدو کشتنا عبدالرحمن قاسم لو بو و رولاوی چه بو براستی جی برسی یعنی دما کو بیرانینه مام جلال خوندن مگلک بو یردیتن مثلا مام جلال دبیجه ودیع حداد کو اندامه کی سرکه یعنی سرکردایتی جبهه الشعبیه انیا گالری فلسطینی بو لمويه الشيار كر خلقه مقاتبة أو يتبكجن ودوي قناغة هاني دي يعني هفدوش جديدن
و مێرک هات کوشتن صادق شەرفکەندی دبێژە جەلال تاالبانی دیسا دوێ هەفەیبینێ دبێژە بووی هێشیار کرد والخوا مقاتبه نزانم چه و خوا بپارێزن و پشترە تێن کوشتن باسل کوبەیسی ئەوژی جەلال تاالبانی هەفەیبینێ دەبێژە مویژی هێشیار کرد هەموو بویەر ساڵێن هەفتەی دەست پێ دکن هەفتەی دۆ وشخوا بویەرە غەسان کەنافانی سیاسەتمەدار و ڕۆمانیڤیس و ڕۆژنامەوانێ فلسطینی دەبێ مووی هێشیار کرد خولخوا مقاتبه vê bike û bi amine kir û hat kuştin ji heftê û di duwadı û heya heftê û heşta di sê bûyerên kuştinê çê dibin û tim Celal Talbanî hişyarî dike yenî ev hestê ewlekarî ê Celal Talbanî ê ku tim hişyariya xelkê dike ji bo meselê parastinê û meselê kuştinê û suîqast û nizanim çi û pêk tê ev jî cihê pirsê ye ê roja yanî ev çawa çêbû yani ev çawa çê dibe sê çar bûyer tim te hişyar dike tim te xelkê hişyar dike ku xwe biparêzin û bi ate nakin û tên kuştin bi ate nakin û tên kuştin me ne cihê pirsê ye me revan bûyerê han bîne berhevdû bipirs bike yanî ev jî çi tê ev jî çi tê yanî çend hebên ku û girêdayê Cebhe Şeibî ye û Celal Talbanî di nava Cebhe Şeibîyê de xwedî rol bû xwedî çêkilî bû di rojnama El Hevder jî kar kiriye wextê ku mero bîranînê Celal Talbanî dixwîne van bûyerên han dibînin dişebên hev bûyerên kuştinê Celal Talbanî nêzik Celal Talbanî hişyarî dide û bi a Celal Talbanî nakin û ev kesên ku Celal Talbanî wan hişyar kir tên kuştin bihêvî ku dawî li ev bûyerên suîqastên siyasî û dawî li rûperên reş ê di dîroka Kurd de were û heta demekî din xelekeyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de roja we xweş bi şad bi bi xatirê we